Enguuto egi eine oburingo bwa kilomita 6 kandi netandikira omu kyaro kya Kiterede eza Butereevu kandi negita district ya Kyegegwa na Kibale. Usanga nkati ngomubwire bw'enzura nkobu usanga umusabazi wa mwatesize nkaka sente ikomuhanda kandi omwenyindurira bw'omuhanda mugaruko omongiza musente. Abaturani bagira ngo enguuto egi ebiri ryo mu mbeera mbi nukwe kushaba omunyeshengero okubakwataraho ngo bagikore burungi bwansi konka we nukwe kureta za greda akagikora. Nsina munonga MP wetu honorable asaba Paul kutukolera obugudo ahabuko twentubona munonga kana irize koragana negomborora kora ngo twamara kurabyamu then egomborora etwe yakasente tubase kurabyamu kamaramu niko abantu bakuru nabase kuba ngo babasa kubaje emihande bene turetera obumwe ebicyori kugura nkashiringi 10 abandi bakujye 12 ebicyori cyangwa bihimba bikugura hanse kandi abandi bakujye sente nyingi abwe ngudo nungi itonka bakazi tubete no kushasha kwa munonga abazambire sizite zibatwire sitini hukuraba chonka hati antire mudozo nazatandika kuterera. Enguuto egi neyo kumaraho miliyoni 15 amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.